umoya wenkosi uhlala phakathi kwa siyobonana ngaphesheya hey kwelizayo angathi noma singasho inongoma sekuthi angikhiphe zonke iPK ngaphakathi kwami angazi kukhona kodwa into eshoyo ukuthi kukhona la siyakhona bafowethu kwelizayo lizayo noma singaphila kabuhlungu kulelizwe kodwa umoya wenkosi uhlala phakathi kwethu siyobonana ngaphesheya lizayo noma singaphila kabuhlungu kulelizwe kodwa umoya wenkosi uhlala phakathi kwa siyobonana ngaphesheya lizayo noma singaphila kabuhlungu kulelizwe kodwa umoya wenkosi uhlala phakathi kwa siyobonana ngaphesheya kwelizayo akasisebenzeni noma singaphila kabuhlungu kulelizwe kodwa umoya wenkosi uhlala phakathi kwa siyobonana ngaphesheya kwelizayo yebo kwelizayo Jesus kwelizayo 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 Jesus kwelizayo kwelizayo Jesus siyohlabelela kwelizayo siyodumisa kwelizayo Jesus siyohlabelela kwelizayo sina siyohlabelela kwelizayo siyohlabelela kwelizayo Jesus siyohlabelela kwelizayo sina siyohlabelela kwelizayo siyohlabelela kwelizayo siyohlabelela kwelizayo Jesus sina siyohlabelela kwelizayo siyobesdumisa khona kwelizayo Jesus siyohlabelela kwelizayo siyohlabelela kwelizayo Jesus siyohlabelela kwelizayo
phakathi kwa siyobonana ngaphesheya welisa kithi kwelizayo ayikosiyama ngazi kwelizayo kwelizayo la 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 lungile bafowethu thina siyazi ukuthi sayohlabelela kwenye indawo sisayoshuhosana elithi iBhayibheli ingelosi kumanje amakherubhi namaserofu athula imqhele yabo athi hosana nathi liyeza leli thuba elithi iBhayibheli siyongena Nkosi yami siyongena kuze kudediswe ingelosi khona le welizayo hey welizayo khona le yelala welizayo khona le yelala welizayo khona le hey agwe ayilungile bafowethu Yanas phela nqedi hallelujah